President wa Fathers Union Mwami Joabu, coordinator witu Mwami Freddy, missions coordinator na department ya Weyona, basaba dikono mwena baryaha, abahure banywani bitu kandi abembezi bitu, bakuru ba Fathers Union umasaba dikoni no Marisa, ba members mwena baryaha ba Fathers Union kandi n'abasheija mwena baryaha mukamasimwe. Amazina ganje ndi Samwiri amutuheire bakutana. Nkajunwa nkahereza amagara ganje Yesu Kristo. Ndiyo wishimwe nkajunwa. Kandi nkajunwa nabitamamani nabe kwatijaga. Nkahereza amagara ganje Yesu Kristo nkajunwa mwaka gwa 1999 ndiyo mwana muto munonga kuhaheza natunga mu okuremererwa kwa mano bwirobwo nubwe tata yafa nyine myaka 10 13 aho mbwenu tata kuyafa naterebuka najana tubona shuruhango ubu ni ikirize ubona yareba nagira antena namara kumwikiriza yatwara tata mbwenu stane yampwihwisa okujuna nakurwa munafuka namare myaka nkesha tumfukire hazo muri ejo myaka nkeshatu abinje bakaba takumanya ngo nkagwa aho kwa za fellowships nkagumana inzazamu konke cyabencintu wari mu fellowship ejo haka hari yakikiba keta ka Judith kari yakikika kana katere ngoma katera kurunje ngoma mbone nyonka nkunde ngoma ya Judith niyo yabentu wari mu fellowship ndiyo fukire kujunwa nakurugiremo nkoko bamwe nimwe mwija habasheija konka tokamanya buri umwe cyamureta hanuya hino wagira tukanze yo nkabuga n'abasheija bakumpa za business kanze kubagambire bindu gukora hino ndijo na wakagwa akafuka hatumbwenu norubare umutima gwe konka ombiterana nkebe nagumana yijamo kandi nangwaguma nagamba za mukama simwe kujuna kwene kurengera harimo kahuza katikaceka mukama simwe wakatera ho tukakesha nagwa ahaboko batahamire konka ruhango wakurete cyakurete naza kucikiriza mbwenu namoro bwire ndintyo kuna amazire 2018 byo kwezi kwikumi omwaka ogwenkumi 2023 nagaruko mu mbabazi najunwa nayetisa ejo nemyaka 22 nyuma nyenda kusima ruhango gumira hamwe nanye kandi takandebyaga kama simwe ndiyo musheija oshwire nyino mukazi wanje kishemeza kishamaza cyemaranjara cyemarirungu nibamwita Honorable Charity Miss Universe, the queen of my heart, my watermelon. Kazumurunji Charity bakutana kandi yabaramusya buzima atwira vice chairperson wa Mothers Union omburisa mbwene sabiti nkibire nyimaho bamuterira karuru hate intebe yagishikamu mbwene no weche chairperson wa Mothers Union woburisa we myaka ene yaza kwijja ruhanga yaba kiturinzire kama simu kandi tuyina abana babiri omojo no mwishiki omojo no bamweta Prosper ahereza bakutana kandi omwishiki ni Petra ahumuza bakutana ntushabiro mu kanisa ya St John's Church of Uganda omburisa obo bwa kamocha ombusaba dikoni obwa Central Archdiaconry ombureberezo bwa Kampala kandi ejo kanisa twajimara emyaka mingi nkakora munka mukuru w'abakristayo ningashumushyikirwa ku marenchuri 2 na mukuru wa Fathers Union chairperson of Fathers ku marenchuri 2 nagomeza munaza bureberezi kandi hati ahuntwire ndi aha board stars zimwe na zimwe yo kuburenjiri ya evangelism board of mission and evangelism kabaho muhandiki wa synodi ya Kampala inchuri 2 kandi ndina commission of ministry ejo commission irukukiraga kugira iteka ekashusha shunshuramu kureba baza kushoma n'abatazayo nebindi nkebyo tindaze mu details kandi emyaka 2 network ehingwire nkatorana kuba president w'ubureberezi bwa Kampala obwa Fathers Union kwahwire emyezi nkesha 8 byo kwa mukage 2022 twayeteranira na mirembe abantu batari bamwe na bamwe bishemwe ba Freddy nabandi kurwo mareberezi gona
wemba bazarahanga bantorana kuba provincial president wa Fathers Union no muyihanga ryona uwo kubanza mukamasini ninkora n'ekitongore kibaru kweta Inspired Leaders International nkoro kuchebembera ninga CEO echecho nichugunjura bebembezi omunsi yona mbwene ejo niyo mirumo nyoine kuba ninsiba mu munonga abo kuba ebina kuguchiremu ninga shebe nashomesibwe obumwe nebuguma kuhindura hata mwaza kumpoya executive coach mu runyankore nibamwetaki mwakure nimo kuchaza kuguma executive coach nibamwetaki mu runyankore rukiga omutendeke wahiguru niko washi omutendeke mukuru bishop yamweto omutendeke mukuru wishemwe mishana yamweto omutendeke wahiguru president yagira ngo minyete kabene jangu ngo omutendeke wakabi wene ko yacheta president aywa mwene byo byona bite hamwe nyone byo nashomere banyita certified executive coach nabishomera myanya tariye mwenemwe kandi nintendeka abebembezi mbwenu simero hanga munonga okutunga kagisha koko basa kwija hanu omubureberezi bwitu bwa ankore okubabuga n'abashayija abashayija mbwenu mwebare kwijana nyenda kushabo kwato kuri yaharbazo mu ngaro ojo tu wewere kwijo ryo mushayija buzima abashayija bija ninyenda kubagambira haleluya abashayija ho barukuba nahaza hintanuso nahaza himpinduka abashayija kuba rukuvugana hine cyurukubaho cyaba kitabire kirungi nikiba kibi konkani kibaho kasito mushayija yabugana nakugambira abashayija ho babuganira hine cyurukubaho cya kitabire kirungi kiba kibi konkani kibaho abashayija tubara kwija hamwe hakabura kugira cyabaho mukamasimwe ngwene nyompure nashemerwa munonga kandi nkoko nanasimire omureberezi witu wa ankore ninyendagarika kumusima ahabwe nshonga nanacu mugambire turi ahari cyamushana ahabwe nshonga yo kushageka obuhereza bw'amaka hazo kukira munonga obuhereza bw'abashayija umuri yankore kamasima munonga omwako gwahwire mukagira ngo hati twasimbura guhati yo gugwabo mwaka gwenshi gwabashayija hamwe n'abasagaza nabatabane bitu nomanya ngo mwako gwahwire nangwa kantandikira gwenyuma 2023 mwahurireho ekitongore kibaru kweta Rotary Club ni nono nareba zure nesati ya Rotary mbwene cyo kitongore owabire nakebembera obaru kweta district governor Kakemo kuba muhire obwebembezi mu Uganda yagira ati nyowe omwaka ogu omubwebembezi obwanje amation tuzakugata ahabasigazi tubahwere abana bitu babojo ahabo kwa buri mwebembezi wa Rotary buri mwaka no wari kusharamu Rotary ekera ate hwamani muri yogo mwaka mbwenuwe muri yogo mwaka yagira twaza gata hariki aha kwimusya abojo abasigazi bato mbwene bagira ngo tutakatandike twaza kubanza twataho kucondoza twetegereze ekitiriyo tuza gukora nenki ekitiriyo tuza muniki bayehinguruzo mu ihanga ryona nabaza omu bihome basanga ngo mu Uganda ebihome byitu byona omwaka gwe 2023 tukaba twinema abasibe abarukika emitwaro mushanju enkumina na bana 74,444 prisoners omuri Uganda omwaka gwe 2023 ahari yawe emitwaro mushanju nenkumina emitwaro mushanju bakaba bari abashisha 94.6% bakaba bari abashisha mbihome byitu kuba hereze Rotary omwaka gwe 2023 baza no mu bihome eby'abana bato ebar kweta remand homes bazo mu bihome bibiri echa kampiringisa mwarachurireho kampiringisa hamwe ne cyanaguru remand homes omwene bakomera mu abarya rwagati y'emyaka 12 ni 17 mbwene mu runaguru basanga hariyo abana bato
ab'emyaka 12 kusya 17 abari muri icyo gihome cy'abato cyemenyeto ababiri nabahika 156 ahari 156 bashanga ngo 153 bakaba bari abasigaza 153 ahari 156 bakaba bari abojo bashuma baza kampiringisa basanga yo ab'emyaka ni yemwe rwagati y'emyaka 12 kusya 17 basanga yo 161 nomwe ahari 161 bakaba bari abasigaza hindu cyo kurya harabaju umujyo tunoreba kabikuturumo abashisha ogwo kaguriyo makagwe 2023 mbwene makagwe 2024 ogwo guhuyiro gwenyuma guriya hakaharmu aba emitwaro nshanju nena emitwaro musanju nenkumina emitwaro musanju nenkumina okay mbwene umwaka guhuyire polisi yasho prisons abakwe imbere by'ibihome mu Uganda bashohoza reporta yabo bagira ngo hato mwako guhwire tube tutakiri aha mitwaro mushanju nenkumina hato bagira ngo abasibe yonjire umwako guhwire mu bihome byona bya Uganda habira harimo abasibe emitwaro mushanju na kanana okay ahari yabe emitwaro mushanju na kanana abashiza bakaba bari yebicweka 95 harigana umwako guhwire kandi muntu we rotari kwi umukucondoza kwayo kuri yo 2023 bakashanga ngo no byabirebire bityo ebitongore bitari bimwe na bimwe hamwe na government enkore y'ibabire nabataho okuyamba abantu ebicweka 97 harigana bakana bayamba bakaza nabishe so oyine bicweka 95 aharigana nubo bari yo mu gihome konka esente zo no chenana na mushanja harigana nizizo mu bica hamwe naki nabakazi mbere nyonye ndakusima kugira ngo imwe ombureberezo obwa ankore mukagira ngo ituntu tuza kwemerera tugamba anshonga z'abasheija twihe yabasigaza tubakwata ha mukono tubone kombekeka ekeba mu musheija no mukazi nabana babo tumusheija wenka tumukazi wenka tubana bonka abasheija mbwene uruhango kureta hataka kusya heri izoba ninyenda kukugambira ngwine cyara kwenda koromagara gawe mukama simo munonga kandi nyesirwe kugamba hakigambe cyuru kugira ngo okuba ibananka ningashi ishenanka umubwire nko bo buturumu obwire buturumu obu okubishe nanka okuba ibananka nikimanyisa ki tukaci twaza tuta mbwenu naza kubanza nabahereza hoka update kace ahabikwatira na fathers na twahika kugira ngo hate nimwe mukimanya ba ankore ahe bintu byahika ruhanga katugirire mbabazi 2022 twagiraho Fathers Union okutandika aharurengo rwa ishabareberezi establishing Fathers Union at the province omukwezi kwa mukaga nicho bishop yabanagambo mu devotion hati ejekanisa yitu ekatandikira nirani nohoro kumanya ubu yatandiko muri Uganda ejekanisa yitu kandi be history abakujimanya wishema rukumi runana nsanzo na musanzo we bare wakahika mutero mu ngaro yakahika tuwareba kumwamugirira nitima ngesho wareba azitera kube batagira itima kabatazitera hati wano nanguni wejinse kuterera ngaro gumuziterera abandi ako twakega rukumi runana nshanzo na mushanzo ngwe birashato kwa mukaga nebiro nabimanya ibiro 30 kwa mukaga rukumi runana nsanzo na mushanzo nibwe kanisa yito mu Uganda eji yagira ki nibwo abo ba missionaries nakibija bakatandika mbwenu hati kankushabe either okorese kitabe tweta mental worker ninga shokorese karicureta asimu yawo ngambire mbwenu hati twasemya akengahi eje kanise tandike kwiharu 18 nshanjo na mushanju okusiye 2025 ejo nemya akengahi atka tuzo mu bibaro
ejo n'emyaka igana na nengahi na munana mbwenu ejo myaka yona igana anana munana ekanisa yite kamare myaka igana anana mukaga itakagiraga Fathers Union aha provincial level nico nanyenda kubanza naboreka aha myaka igana anana munana tukamare myaka igana anana mukaga nk'ikanisa tutine buhereza bw'abasheija aha rurengo rwo bisha barebereza konka mbwene hati omyaka nk'ebiri n'ekicweka ehingwireho hati ekyo nakyo kyagira ki kyabaho twatandika giro tusimbudde katugambe mu Ruganda hati tusimbwire ekindi kibireho tukataho na Provincial Fathers Union Executive Leadership omukwezi nuko kumu kwa mukaga 2022 ubwo abishemwe abo nagamba abebembezi ba Fathers Union no muyihanga ryo nabiza hamwe rero umuntu we nyowe obaferirwe tata nyine myaka 12 nkakura ntine tata bantorana kuba umwebembezi wa batata bo no muyihanga eshuru hanga nakora ibyo kutangaza ayibamba omukwikora kajya tukonka Yesu no gwisaka gwe ndije kubaburire ngere bayitabo kujuna yijana yirukango meisho yahikaho ati hine kindi kwenda kugamba bamuho muzindaro yabanza yahunama yanga kugamba emiziga yaragarika mukayiko rugamba yabanza yahunama yafunuza nke kuzaterwa njura afuneka yagira kwaheza atayibamba tekikunduza ati mbwe nanyinjira ngo bantumwe mushabiro gumwana Yesu mushabiro gumwana Yesu ona shebi byanjye nahura ngo nayekorere bibi yabantu ne byanjye naza kubasa mushabiro gumwana Yesu yamwita umwana mbwene Yesu nanye no kora jante nengwisakagwe konka mbwe nakagwa karunji yanyahayo yantaho kwebembera akakiko kabantu mwenda karoho babiri abari kujwekera uburengero rwizoba kuno bwa Uganda umwe harumu kanoni Isingoma owabunyoro kitara president wa Fathers Union kandi hamwe na Reverend Adonia Chibanjira Fathers Union ubira Fathers Union coordinator wa North Kigezi Diocese abo bajwekera Western Uganda twagira babiri abakurwa mu matemba ga Uganda mu North Canon Lay Canon Dralega Onesimus owa Madi West Nile kandi twagira na Christopher Okodi owalango Diocese bajwekera Diocese mukaga ezoko twagira habarwa mu burwizoba bwa Uganda bakujwekera Diocese 11 harimo wishemwe tusubira owa Busoga Diocese kandi harimo na Peter urukuruga umburebereza bwa North Mbare president wa Fathers Union rero twagiraho nabo mu central rwagati ya Uganda nabo babiri wishemwe Wilbur Grace Naigambi president wa Fathers Union umburebereza bwa Namirembe kandi na Richard Semanda uri Fathers Union coordinator uwo bureberezo bwa Ruwero mwe nakakiko kabaho katyo twatandika koremermo twaheza twataho akatabo kace akutwayesere the Fathers Union pocket book okwera ninga shokushajika abahure hamwe n'abareberezi abo kugira ngo nubo ba patrons ba Fathers Union ahande ngo zitari zimwe na zimwe kandi nangwa kayehinguruza karabarabamo nakune hinaho kahikireyo deba namwe no bishimwe ngugwa kina katika pocket book aka karimo ibintu byinji bya Fathers Union twaja ngo mwahure yabakine nakateko mu nshawe nahunama rero harabe naza hona yagira kuyanda kugamba bya Fathers Union nagira mwata naringuruza mu nagamba namana ubuzima baje ngo mushinja kanabe manya aho kanteka kwera hwera no mbuherezo ubu then kutwahereze kuzamu twahikantutandika okuhandika enjenerwaho ya Fathers Union tukacondoza ombwisha barebereza ubwona twashanga amarebereza mukaga gonka nibwo gabiregine enjenerwaho ya Fathers Union omumarebereza gabo so twazita hamwezo twazishwijuma ibimwe twabigitirana twayongeramo ibindi byinji mbwenu kwiha ebiro 8 byo kwa 8 2022 akakiko ko kamara umurumogo so hati ejo njenerwaho yaza kukuraba omumatembezo gataragamwe nagamwe kanisa ubuga ryaho ni minji munonga na hateka shohwiri habwa amatembezo umurebereza nagamanya go matembezo minji munonga nambwe tumazire kugira urukiko
urukwendera omukwezi kwa kabiri akachikwa akuna abagambira ka Fathers Union nabwo ishabareberezi kabugana abebembezi bubwisha bareberezi aha provincial secretariat umuhandiki wubwisha bareberezi umubici nabandi wibya human resource so twagareka twarabamo byona twatereza twasindika omu board yibyo kuburengiri yo gwisha bareberezi mbwene hati tuyina matsiko ngombwire butarwa hare nabaza kugisindika omu kachiko akakamana ka provincial assembly standing committee hopefully juba bakitongoze rero hati ijanjare ombwisha bareberezi ubwona ehwere munongo mukombeke kibina cha Fathers Union mu byona kurugirira kimwe ahamuruka hansi mpaka kwikira kimwe ahabwisha bareberezi neza kwera kimwe ecyo ntukisima rohanga ngo naco kibireho amina twaheza twatandikaho provincial Fathers Union fellowships guide iyo kubanza yashohora umwaka gwahwire 2024 neyo gumwaka nayo archbishop akagitongoza umwaka guru kutandika hateji ne guide yo kwera omu fellowships mwamwine fellowships zanyu hariho mutwe hariho ebyahandikirwe mbwenu nebahwera neyo mwaka gona mwamutaka gitungire nambwenu mugishabe president mugishabe coordinator abo kwa bajine baje basindikira amasumu ezimwe mu printing mutandike kuzo mu fellowship nkabashisha kandi za fellowships nandiyo ninkiganiraho na president hari cyamushana za fellowships nkezo okweherera okweterana kushoma bibuli kushaba ebyo mutakabireka omuba members ba Fathers Union mwita bashisha bona muzomu omukushaba hamwe hariho ekito abantu tugezeho kujwangurura hariho cya Fathers Union membership na Fathers Union ministry. Fathers Union membership ne yabo ba member ba Fathers abagituzurwa mu kanisa bakataho mu kibina official mu butongore abo members konka obuhereza bwa Fathers Union nubukwata hari yabo ba member konka n'abandi bona n'abashije nangona n'abakaza nangona n'abana obuhereza bwa Fathers Union bujanjare so that we have impact as a union mbweno guide ejo iruho kandi twatandika no ku influencing za policies bakana bahandika iteka rukuru erayebembera mako mu ihanga ryona nangwe ryo bakaba batatwesere nka Fathers Union ne kanisa bakaba batatwesere banyeta nko muntu nko mwebembezi w'ekibina cyanje cya Inspired Leaders International akwande bamanyangu ndiyo mu consultancy zo naci kuna hikayonti ntumwanyeta ngutugereta ngo hataroho iteka ere kuza kubanira kwataha maka umuyanga ryona National Family Policy ko nahuriye bagera bati nanye naye hinduriro muhinkefuka ntaza ndi na president wa Fathers Union umukanisa ya Church of Uganda ntikambe mutaka gitsindikire kuje hata naye hindura naruga kunombi ya consultancy hata nabitozo mukanisa ntatu mumpe copy tugenda ba Fathers tugerabe muntu we tukagitwara ba Fathers akakika ko nabagambira twashitama twabireba twabijogora twarete bya Bible twabitamu hata ni twiteka ryihangara twabahereza ngo hata murebereho nambuye no bariyo no bakigenda nariyo influencing policy as men kutwahereza umwaka guhwire twataho ruciko rukuru urwo bishabarebezi urwa Fathers Union urwo kubanza mbwene jekere success yo kutangaza tukagira amarebereza 3 agizere abebembezi ba Fathers Union kurwo mu ihanga ryone twamarebero 3 aharana mirembe president wanyu akabariyo coordinator wanyu akabariyo ekintu cyagenda kurunja munonga Archbishop yiza yabaho yabanitwe yatwiguriraho yatuburenjiri kandi twamanya ngo ubuzima kwe obuhereza bwa Fathers Union hatubwimukire bwino mushonji bwino muhimbo kandi tuza kugera amani minji munonga mukamasi twaheza tugizireho regional gatherings nyinji munonga zitari zimwe na zimwe twageraho gathering emwe Bishop Andako mu north okwe ya hostinga twageraho rundi ruterane Bishop Kisembo wa Rwenzori yabana baba Western Bishop Associate Professor Sheldon aka hostinga aba Western Region kunu bakaba bari yaho office za diocese we bari munonga Bishop nabandi za namirembe nahandi tukuvuga nabembe zo mu regions zona zihanga kandi na za conferences hati ziyimukire kimwe z'abashije mu mareberezi enyingi ziyone zibaho zo kubanza fast zikazitabo enyingi zi diocese nahandika haha ezigizire men's conference omyaka ebire hingwiri it was the first conference y'abashije nkazakinkizi tukamarebero 3 nabo unyoro kitara ebiro 3 ruwero ekiro 1
na Mirembe ekiro kimwe, Kampala ekiro kimwe, Rwenzori ebiro bishatu. Ankore hati nimwe ekine necyakanga conference y'abashije ne yakanga. Iyo bari mana nico nanyira mu cyegambire mukama simu haza mukakiteriro mu ngaro musima rahanga. Ni yeje hati yabaho conference y'abashije kubugana mukashitama hamwe mukegesubwa ku marebero bibiri. Eco mbwe nece mbabaza munonga. Nico chumwe Northwest Ankore Ibanda nabo twazayo na Mukono bagere biro bibiri hatebi miliyoni bibaho hati omyaka nkibere hingwire. We really thank God for what is happening. Uruko rwo kuzumutagira ki tagaya mushana. North na East okwe tibirije tubire turiyo nza kutaho echebero bishatu umurumadi West Nile. Twaganiriyeho na Bishop Andaku konka ejo weekend itubenza kuzayo nobwe hagiremo consecration ya West Buganda, so twachi postponing. Of course nabusoga nayo already turiyo ntuza kubabugana. Then wishemo yagamba cha logo mbwene logo nayo hateka hinduka konko mwe kuba kugira ngo ekahinduka kibura kurugayo kurunje kumanya hatsibakana bafache na logo kugihindura hatsibakana bafache tukwe. Aha wakireba abantu nebare koreni wacheburuzeho yerezo mukono mwebare wakireba hato bumwe manya enshonga nkezi omwe kuzikuba zitashoborirwe kurunji obumwe tubura kukwetegereze cyabireho nenge mwe nimwe nanda ngo mbashoborere ecyatumire rogo ejo yahinduka kugira ngo mumanya kuturugire owa TV radio atereba hunjizereki atereba hundugire hati imwe numureba rogo ejo yimwinansa atizanyu hati imwe numujyango yaberiye ya Fathers Union no muihanga ryone nga hata habo kugira ngo hakatakagireho Fathers Union aha level ya province buri omwe mu yabirari akata mwebye ya designing ebyeye ebarogo reka mborekeze nashangiremo omuyihanga ryona nkasanga rorogozo mukaga zona nguneza Fathers Union no muihanga ndiba nzuzo manyare hate yanyu ne heimwini teje hona kano shango ya kabiri niyo yagisha munonga ne ya kabiri niyo ndukureba mwini so hati imweji niyo mutwire mwine mwene mu mukano mujangu ni yeje yihanga ryona nga reba abandi bakabineji nambwe neji niyo twabetwine Kampala eji na Mirembe niyo yabeyine eji ekabiri yo mu East eji ekabiri yo mu North mwenu hariho kujabirira ahabo kugira ngo hakataroho a central coordinating place at the provincial level buryo mwakora ibyagira ki mbwenu nyowe nkora kutendeka abebembezi ombitongore bitari mwe na bimwe no ukurebeka ngo bagira hamone hari kituru kweta brand hataho brand ya Fathers Union yazabira ochizo mu East oshanga yebini ozo mu South oshanga yebini ozo mu North oshanga yebini ozo mu Central oshanga yebini konkwe okweyona ho wazoka sanga yebindo mbya Fathers ebya Mothers oshanga ikintu nico kimwe cyoka rogo yabo neji turahamwa bishemwe mbwena ho no twagire ngunga aha twasha kubi hato butwahika achituru kweta provincializing okutahabwisha abareberezi hatkatutungemwe ebe niyo yabe yaba Fathers bona omuyihanga ryona turahamwa bishemwe uko niyo cyarugirire so twagenda ombakugu abakomanya ku designing twabaherezezo mukaga zone twabajyango hatu mu designingire logo nunje munonga iri kurebeka je konka murebeke ngo tumwaruga uko kwezi kwenda kushana munonga mutazurugaho munonga kugira ngo somehow zugumene zisanke zanda kushana konka eje yimwareta ebero nunje munonga iri kuzicira kandi yina makuru turuhamwe mbwenu eco kucabireho twaheza baze designinga twata muri research mu ihanga ryona twasindekezo za logo twagira ngo hatiya imwe ba Fathers imwe numurebe yabonerane hazikaze za logo ziranaza kuziboreka mbwenu kuno mu Western za diocese zone 15 zikaparticipating omukuchuzinga logo ya Fathers Union nimwe aba ankore mukamurumu mukaparticipating abajwekerwa abanyi bakaparticipating o ahari diocese umushanju za Central Region 5 zikaparticipating omukushara mu logo yitu aha diocese 11 zo mu East mushanju zikaparticipating zone zo mu North zikaparticipating amarebereza ashatu na ashata hari ashatu na mwenda gakejumbera omuriye kintu cyo kutorana logo ya Fathers Union no muihanga ryona mwakireba deba nzizi zone ine zabeze zidesigningirwe harweji batera karuru muihanga ryona ku maremyeze eshatu mbwenu okubaye jumbiremu
Kampala no yagiziremu abayijumbire mu Nonga hakurataraho na Mirembe hakurato Ankore hakurato West Ankore to kureba ko mwabe muri mu top 5 omubayijumbire omukutora nejirogo wakireba then na Muhabura ijanka namba ya 5 twagiraho parameters tukanturonda logo eri simple kugira ngo waza kugita nko mu bya design ushangene yanguhirwa ba designer simplicity clarity na visibility kugira ngo wagitanka hasati nebasa kurebwa umumwanya gwahari umuntu yaba arahari nagereba na manguriya no wa Fathers Union beauty and neatness kandi shi kanyirire na karebe kageta kazabirire mbweno bagarakana zezu inabaziterera karuru mbweno rogo ya kashatu no gereba niyo yasinjire hati ni yeji eyimuru kureba mbwene ryizoba obwa AGM twatongoza logo yeji twaje anirishinga ecyecho nukwe cyaginze kiti omu meeting ejo turukwaniriishinga logo so twazitaho tutyo twabara ache bishop ayemerire twena twemeri 19 munana mushanju mukaga itano ina rogwensia yaza twaza kuboreka rogwensia emwe rogo ensia inchicho ati bishop ya tamukono gweye ya jorekezo mukono yasaba twagitongoza abishemwe okwenu kwe byabire niyo byarugirire nico twinire rogwensi twachetegereza abishemwe mbwena hati ihanga ryo naryo hatari yo rigenda nambwe nari bimwe mu kiro mubinje umunonga abakine nkuru omudayisi nyinji abinje ubona hati bineze ezensia konka twagira ngo mbweno nutumanya ngo bamwe niho babibaguzire sati yabensia ejeye rihoro gwenkuru mbweno turagire ngo jenake nga konke kitura kugambiye no kugira ngo echo kubanza kuba kubona basa kugura hategensia jigure echa kabiri kuba botaka basize gumano ojwareje yoyine konka yaba nejane kura utakagaruka kugura ki eriye ruhorogo eyire yebyira na ruhanga najya tebyira mu byebwe Isaya ebyira mu byebwe wanje aha mwibare kanshi nico kindesire makora hate cyo naco kanshi shobora ino najya kanshi mbene background hateji ni main logo erukuza ahabihandi konke mpapura nkaza headed paper za mbene paper hateji neza habici aha mpapura ahabihandiko za banners za pull up stand za fraga hateji neza hwete nko kweri konka kutwagire acha uniform hatwagira ngo ekitenje echa blue royal blue niyerije kuba uniform ya Fathers Union the casual uniform aboko wanda kujwara hatebye nkebe binjwire hati ndabagira ngo uniform ya Fathers Union ni navy blue suit a white shirt etarumu any writing etarumu na logo white hamwe na netai nayo ya navy blue uniform ya Fathers Union hateji ekitenje neiturukweta casual wear kitenje kirungi utakwenda umushana kwite kibiga no kitamu hatecho nikija kuba royal blue koko kurebe cyumuzwire mbona hatecho tokutahoro gwejo kweri wagita utoragirebe hati ebimwe ne bya fine art ebimwe hataha aha kitenje kine bakora echo mu fine art turukweta inversion color inversion so aha horo kureba blue nahaza kuba hariho white aha kitenje aha horo kureba white nahaza kuba hariho blue aha kitenje kokari yemwe yenyine twacyetegereza aha so echatumire hatoranwa royal blue no kugira ngo kitenje ki mwamu ryo mu bantu tokaborojwire blue konka white no obura so visibility to kurebeka kwachi kwa union yitu turahamwa bishemwe kandi cyo cyaza no mu constitution eje neze kushobora no kwekirumu echo mbweno ni yejo logo mutandike kugikozesa abataka gikozise buri kimwe cyone kimunaze gukora cya Fathers Union mubeni yo mwataho mbweno namazire kubagambira ibyo byona nagamba byinje bya Fathers kanza hamura magwito ati kora boyine kibuza hari ebyo ochandike ocereza bishe mwaba nduje kureba twakigarakamu ati nyenda ngende aha kwegesa aha byamakagitu bitecho cyayamba ebina bashoboraho byayamba utyo kama simu garuko hindukira umushije harabajyo hatuwareba ko watanga kumanya ibyo botakumanya
Ugumuyije. Ugumuyije. Being a husband and a father in modern times. Mbwenu mushaija agiraga obujunanizi bwa butari bumwe na bumwe. Echo kureberaho umushaija n'omukorasi wa Kristo. Tukwe? Echa kabiri omushaija nenki. Kamba hereze cha kabiri rero mukagenda na cha kabiri omushaija niba nanka. Obujunanizi bwo bundi ninkabuha. Ishe nanka webare ni cyecho father. Omushaija kindi nabasako bari ki? Omutwe gweka. Omutwe gweka webare. Mwine nanka nabasako kushanga n'umutabano wa nanka. Son, that's a role, that's a responsibility, a role. The son of so and so mutabano nanka. Ni wanji? No wari iteka. No murinzi. Oh, protector. Okay, omurinzi. Aha, webare. Roles, yes. Nabasa kuba mukama wananga. No manyisa nka employer omurujungu. Mukama wananga. Kandi neki nabasa kuba nawe ari ayine mukama we. Nashakireka. Hatwazo mbujunanizi bwo nyine. Otyo webare. Property owner. Mwenu mukama webintu. Okay, nakahurako kari katugendo mbesho webare. Nabasa kubishento nanga. Webare munongo. Mbwenu ntwesanga nk'abashaija twine obujunanizi bwa butari bumwe na bumwe. Obujunanizi bwa butari bumwe na bumwe. Konka waheza kwiyahe cyo kugira ngo ogu no mukurasi wa Kristo. Echo kugira ngo niba nanka ningasi ishe nanka nico kiri kukiza y'obukuru. Echo kubanza uri mukurasi wa Kristo kandi kampa mengu twena bariyaha turi abakurasi ba Kristo twakira Yesu nk'umujunu w'amagara gitu. Twitaka kikoraga ninkweshengereza utakarwo mu kiterane iki. Ukagarika yutajunurwe. Ntambo yenu turebeke ngo mu kiterane iki twagira ubiro butwataho urutakoro twayita abashija kujunu. Tumukwije ko mureberezi yagamba wabire naza kuramaga. Ntucaraga kugende kijwanje konka ruhanga naje kusiyubwira jwangurure ngo nataka kira kujwangurura ba waterereze shemeza mwene topic eje yindi yo ningambaho nyoni inde ngo harimo topics ibiro mu session emwe nanakiganireho no wishemwe. Topic emwe ni okoro kubasa kuba musheija nyesheija ishe nanka. Ejo topic mpango munonga no basa kumara no nizo baryono yo nogigamba. Topic ya kabiri no kuba kuba musheija nyesheija ibananka. Hatejo ni topic mpango ne twarubwire buringwa. Mbwena hatezo zone ibireze ryo mu session ejemwe. Mbwena mwareba ninjira anti ninkwata anti nindakusya ninkwata hana hariya nyenda ngo tukazo kwata ho zona hamwe umuringo gutari gumwe na gumwe tugira ebitwatekerezaho ahari yezo nshonga ibiri kama simwe. Mbwenu okushanga ngo ori omusheija ibananka ohamere no yetenga kuba mwebembeza umurungi. Ninga kushanga ngo inabana obakuruze kurungi waborra no yetenga kuba oyo no bwebembeza burungi oriyo mwebembeza umurungi. Bishe nabagambira ngo no muhandiki webitabo. Ndiyo muhandiki webitabo. Nasiye bitababira na mukaga bimpandikire. Tababira na mukaga omunshonga zo bwebembezi ezamaka zo bwegese ezemagana y'abantu nebindi. Nambwenu makugwa ahwire nkandike bitabo 10. Chumo muri yebe kikatire cyo kugira ngo honorable leadership obwebembezi obwekitinisa. Obwebembezi bwenki bwekitinisa waza kuba musheija ora abaseka no yetenga kwego bwebembezi. In fact ninjira kugira ngo taroho aho umuntu ari kubasa kwegera obwebembezi ubuzima nkomuka hamwe na yaba nayebembera hari babeta ki volunteers banyekundiri. Hatu noreba nyekundiri tukuza kumutaho ki to kumuha mushara tukumutina tinisa tukugira uti ninza kudemotinga tukugira uti ninkufayaringa atsika inwayizere kwera ni nyekundiri.
so hatogo kumwebembera jo kareba yaguma nakukuratira no buri umwebembezi umurungi leading volunteers leading families no yetengo bwebembezi burungi munonga kandi munonga bwenu katandike necha okuba ibananka tuje bitwakiganiraho rero twamara tuganire ahacho kuba ishenanka kugira ngo tutabijwanzya kandi tukabura kubihayo kurungi. Being a husband in these times, mbwenu twagira ngo husband ombwirobo ekintu kibanu kimanyisa ngo hine kintu kireho ombwirobo mbwenu nyine kibuzo omusheija ibananka ow'emyaka ya 1950 hamwe n'omusheija ibananka ow'e2025 y'omukureba kwawe entano soneha niche kintu kireho niche kintu kireho ko mu nshonga z'amaka ecyabire kireho ko emyaka ya 1950 kandi hati hari ikintu kiriho omuri 2025 empinduke zo kureba ninkaziha ha mwanshemeza rebe mekono yaba minje mwanshemeza katuganire uraho yatandikira bito ko musheija no ija kutugwisiza kagwe ngo musheija hati yo mwaka gwa 2025 tachine obushoborozi oburukukirayo ahakikwatirine nebintu ebimwino muka hati yo bushoborozi nabugana nachi no mukazi otyo ora echo kikachitaka horuga hogejo myaka ikonka hati mbwenu nukwikiri wishemwe abakazi bakaba tapakasa hata bakaza nibapakasa nangona ushanga no mushija watakupakasa asitamyo muka asitamyo muka nambwenu nyine ho marume akari yatyo kandi wembwene cyamugwisiza kagwe no kunywa marwa kari umushomesa w'urujungu mu primary anko jona kana gambo rujungu arufomforezo mu nyindo shango ninka Duke of Kent no shango akazarwa na the late Queen Elizabeth konka agenda arugo mubara acamara kunywa agenda urujungu na rugambere gashe neshwije netije nagamba n'ibinyasi nagambira urujungu nakujuma shije no kupakasa kwa mugiraki kwa murema aho yabireza ho nabamubinga umukazi akaba ari district council ababe ibya politics ari council ha district mbwenu yagoma nasugomuka umushije omuka astami ahabaraza nayota kashana ubwo genda umukazi aza kupakaza agaruka mushangaho kwahwire myezi mingi umukazi nawe yagumanisa yagenda yareba ishomero ryaho hihi ya primary yagamba na headmaster atutombwira ubwo umusije wanje ukamumpera karumo hata umusije bamuhakarumo sahi nane chweka yarete bintu bye yaza uburaro bw'abashomesa akanaza kutura mu staff quarters shizaza kukasaha nkinanira kikanka 10 akaba yatahira mu class P5 ya 44 zorujungu ya 44 zorujungu ngo abana bamure bajya ngo hata baturetero mushomesa buzuma ngo hata bageraji bareto mushomesa yashomesa shaha nk'ikumi n'ecweka zo mwabazyo akaba yamazire kushomesa shahi 11 bakaba bamugambira akabara kasya aho hihi yakwata umuhanda yazo mbara yanywa yargaye shahina yataho mu buraro bw'abashomesa staff quarters yatera buri mushomesa umukasheshe bamubinga umushomera akakora mesha ha mukagazonga hokupakasa kwa muremo hata nasiba hamfu nagira ki mazire kumbuga no kwe Christmas tukazayo mu cyaro twamara yesandi ibiri na mubugana hakanisa Nyabitete Church of Uganda ati amutwire wenanyeta mutwire rero yamfoforezo rujungwa sinzire ayibambe no kupakasa abakazi bakaba batapakasa bashije no bayi bapakasa hata bashije no bari mwe kupakasa abakazi bari no bapakasa yesibo impulsa ne yakaretiyo ya hati bakaba bitameza bakora ikintu cyo bikabire bya family yone no manya habwezo nshonga mpandikiyo nakatabo kugira ngo impulsana nunje umbushwiri aho konshangire ngo tuyino buzu bw'amana hakikwatire n'impulsana nunje umbushwiri webare haharemo ko nenyima nayo kanjire uwishe muri yo orange
kambanze nogo rero ni nyije hariwe kareba kabategeke se mandwa hati bakazibinga hati no nkwata ho no kareba wa umuntu yakujya ati iwe nkwata ho no kareba ati iwe nkwata ho rebi konka mbwena hati ebyo bikasya bikagira kunu yatuwa kibyine konko ko ahundu kukira ko bande bo bakibyineyo konka kunu tibyakiriye munonga ubishe yekiragiro okutegeke sikama hati hazamo katuzahameza hazamo kwikirizana katuzahameza twikirizana bishika haro umukono hariya gwazaye ninga babigambire byabo yego 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 umubyo butegeki haka hatarimo bakaza umunonga konka hati nabo bijwiremo nangwa no kwingururana bahingururana hati rebo mu ihangeri oyihireho vice president urebe prime minister orebe speaker nimba sakubara binje munonga mbwenu ekibireho hati n'ekindi hotyo n'abandi bace rero ngumizemo tata umusigaza katatembeka yananka naza kurona mu kazi ishaka baza yanga ababoya kugira komrolo mu kazi kada iwo no wa muri yo kana mtabana wa katasi tarakugana yesibo abashaka baceje hati mubiro kuri abakaba bakashira bazahana nakitse witwa banyamate wena hati bajya ahadyo gutwa nibyo bamumereye nuko yagenda nibyo gutwa za okeyini zenzani bityo yesu uje obunyakale umukaza katina umushija ahubirira ngo yakora kubiri mu mubinga batanasaba zirize ezibaga batanasaba zirize ndizwabaye kandi ati ndagenda turi kuzimuza kandi kinde cyakandi obunyakale in fact waze kumugaza ni wafutazi kandi obunyakale kotakashera umwana w'umuntu utashugire okotashira umwana w'umuntu utashugire ati no ushwerera aho ati kasafia sasa yo cyane kasafia no y'umuntu w'umuntu y'icyo kamuno bakuyenisa yesiwe akale abashani bo babazaga kureba abana amashomero ko kandi abakazi babahi batuma ubujunani zibuza haza abashaka maze magara abashija no bari bagenda bakareba abana babo bakabatayira amashomero bakabatwarira ibyo kurya bakareba bakagamba n'amashomesa ibintu bita umukazi yasigara umukara no musiri konka abakazi no bavugira ati nimbareba naho abana bana barushomera ndiya hapoti yishomerero ngende kujwekera abazira hapoti yishomerero ninde bakumkwete inchiko z'abazira abakazi bora bijwire abashija n'uduro tuwa rumwe bakujya turololololo orebo akabenye bakujira moto rebo hamwe hari hati nabo bijwire umubiro bw'enyuma abantu bakabemarira babikisa yakari bakabagira bakabemarira batekikese byakare mango naki bakabemarira batekikese byakare ubwiro ati Yesu Kristo wa Yemen eshitiri bishikara jamwe kuko ni naka ya banije bantu aze cyabaje kandi bo buriyo watakagana umutakaje kushera gamoje ati konka kutaka kunishiyo umuntu no mutwara kimbere na bakurura na badaka akabuye zitatu kwiyabazirisho mukazo umukaza taho wabo hata nukuyeremisha ataho wabo iyo niwokiza yo kuza kumwenda musitama muganira iyo umukazo umugaruzo hata nuguhera hishaza Yesu Reveranda
hati kandi be ba reverend abatireme ko nahiguru kambanze nogu nzahawe nyima rero nzaharyo ba reverend aba basatu batyo niyo yego uko ushanga nko mu kwezi kwa 12 nko mu Christmas season ejo ushanga ibirabiri na bina numuza kuba muryo wa anko nanka ibirabiri na bitano numuza kweteranira wa nanka ibirabiri na mukaga shaha musanzu tubuganiro wa anti nanka ahabuseyi kandi ibirabiri na munana tugire tushume wa shwenkuru niyo turabe turi shaha mwenda extended the family life ushanga muri kumanya na muri kugira muri kurya hamwe konka hatiya ni Samwiri no mukazi we Charite nabana babo babiri bariyo mu life yabo yanseje mukamaranga wanje otyo umwahuri wa kabiri yari inyuma hariyo abashije ndo babibembera maka ona shiwa abanoza no kugamba n'iki cyamuheru ona shiwanda ngo manzo tere nenyondo mazuma mwaure yatwita nayeruka nako yakagitaho ngo hatabashije no bakushuberwa mwachura okwe no kunoga omwahure wakashatu aho kandi bona abanza nahereza niza kwije na mwahura aho wakana ntakagarikiro muri itwe yes ukutaka uraga ngomushije naterwa mukazi izo bana basabagura abasheija utakagira cya kabiri reverend Nshongejo banzu ugende ho mpora mbwena basije hata nababarapura mbwena no kushuragurika nabakusanura umushije hurra watangara hino wamaze kutwara police member wanje wa Fathers Union Kampala nakugambira mazima I know what I'm telling you yes kandi we hatu akagira no obanche tumugisha mubi yashura umukazi wo mu police ni DPC district police commander wa district intarabagambira so mukazi na ija mutagana point mbunda je mutamu mwati umushiza we umushiza kagwirwa kagwe hata bona amutwira ha polisi no mecha becamara ko bahushi ugo mukazi aketanye na yayetana murumu nawe so abakazi basatu bija basanga ugo umushiza we iba amazire kombe kenzu yabo ya family mbwenu bamutera bamucoma pesha baje mubingamo nakugambira real story na hati ndiyo ni murebe cyane cyo muzo gwanje so umushize na irukanga cyati chairman banyita wari kumwasheka hati that's the problem namujanta hati okushabantu zakushaba abishe meme kone birya hansi mutaruha munonga nanja tukushabantu zakushaba konka aho byahika ncetenga tutemu na civil authorities kwa kuje cyabo tubona kutwatandika itwe banywana bawe ndija tuza police naho namutwara police nahikaho nchuta mu okuresa okore nankeji statement yatahamu yagambira aba police ati nja kora statement ngo nenshi habaochi ato mukazo wanje nantera babanza bona nabo baya tukabasheka hati that's very dangerous abo kuba hatu musije rukurira ngo bari yabasheka tarakuza ku reporting Bishop kanku gambire ntureba za statistics zijwi manya bakaze ebichwe kankaga nabingahi nibaterwa it's just because they report men don't report we die each officer ko ku reporting abakushekera bagira mazire kuba nyine RDC wa wibanda naho turi ya mukoro gwa Fathers Union actually St Peter's last year na agent mbwenu RDC omu office yawe inemu ngo ni women's desk aha bakaza bakwija bakagamba ibi barukurabamo ntabwo cyo takatandikire men's desk yes RDC kerebo twikiriza why don't you also start men's desk nabashije bine bakurabamo ubone babigambira nkaye so mbona wishe mwogo cyane nabagambira kurapura bashije nabashuragurika ibiribi cya kabiri rero mbone kwija reverend ishazi yego webare haza munongo icyo nchibaho yije nasiyo myaka ya 50 nkaga kwako banatandika ushango biriji ninza kucibagambira aho banyu webare reka bishemwe abo bwire kampendere no mwahuro abo kwa ninde bo bwire buyo n'ubwiruka umushize akabatura no mukazi we bara hamwe umushize nakora roha
omukazi ari kisoro abana barakampara na house girl umushaija n'omukazi we bakabatura hamwe mwombe kaki mwombe keka mujiro bushwere burungi mureba no mukasheshe mureba no mwihangwe mureba no mu mwabazyo mubyamo mu kitanda kimwe omukasheshe mugaruka mwimuka numurebana oza kore cyo wakora za kore cyo yakora ebindi mubikora hamwe konka numutura nkahi hamwe konka hati omushaija nakora mbarra omukazi nakora guru abana babona batura Kampala na house girl omushaija wambara no gumukazi wa guru nabavuga no murundi gumo mu kwezi nko mushara si sarare marriage mbwenu abishemwe kankushabe hati nabaheda chike mwe yonka idachike mwe yonka hindu kiro kurya harabaju umugambire ndijo point yintakuha omwanya kugigamba hati katuganire ibindi nibiha mukureba bihindukire babiri nabaheda chike mwe yonka nibihe bihindukire otyo tumwareba kubihindukire hati ubwo kuri harbaje umugiro tebikahindukira tebito bikahindukira hati reka nanye nyongereho reka mbongereho rebe reka mbongereho nanye bindu kurebe mwe bindi mwabigambire hati ineki turukweta role based clarity obwiro bw'ubunyakare obujunanizwa bw'umushija bukaburi kiriya no bumanywa omushija koreki okay omushija gendo mwihamba higa kame aretomuka obujunanizwa bw'omukazi burikiriya no bumanywa omushija kwareta kame omukazi akateha asoburo agoya yaba ariyo mukingu nagoya omushija yemerera hera rebeka ngutina wija kutaho muka kugiteganisa mwenu it has clarity of roles konka hati ejo clarity techiruho hati tshiriyo mu kituru kweta relationship based marriages hati ekibuzo cyakire ngo hati obujunanizo babwe nabwikiriza hati ekibuzo kigira ngo konka shi nakutwariza ata now it's about the relationship no empangare kwere kugenda ekagambiro bana uncle bana daddy bana ki etimbwina yo musigaze nture ni mumanyaho ni mumanya ekibuzo bamubuza konka shi does he care hatura mwana nabyo bubuzo by'abantu bakubuza tine no rukwenda kubuza ati narugankahi no mukayoha oruganda now it's about the relationship you have with your wife ahabo kuba ebitwa bitujangwa abashija ndabakora ate nabakaza ndabakora icyo kureberaho ngo mushija shashura fees abamwe bari hano mu kindi kugamba tindarenge hwa mukama simu aje point najimara ngo mushija koraki ngo mushija yombe kenzo mushija tayombe kenzo hati yanoza kushora mukazo shangoroda inenzuye allo omusiza nakagure nyama omukatwe ngo hato mukazi nagereta hato mukazi aine business ya butchery takugura na nyama ine butchery yona nuwara kuguze nyama ati nukujetemera mu butchery
Now it's not just about roles anymore, relationship. Mbweniwe hati abishebo abashaija no manya eche kiri kumanyisa nikimanyisa ngo hato mubwiro bwaba oryo mushaija iwe amesho agumana ogatabo kugira ngo oshashwire fizi oguzire kiteteyi manyo oyombekere enju okabana byo wagumana ohimbisa no himbisa okebwa okotwarizo mukazi wawe ebigambo byomugambire obohurukirize byakugaminga tuwahurukiriza noza kureba kagwe noza kugwerwa kagwe iwe uri notekeza ngo ibintu no bikora nko musheija konka hati yatibyakire byo kugira ngo okozere ki nobwe hati bigiye byo kugira ngo nokorota tibyahinduka husband in modern times hati obunyakare haka hatarimo bya emotions and feelings bya no hurota whether you feel bad or good just play your role nico wabyo no rebera ubishe muri yagambe cyo okoija oshikomuka no rwo mwirisizo okishikomuka shwa kweta kutahara bajataza mwabana utaha mu munjogo mwabazo tahe muno bwegendesereza aho twakuretera umukazi nabamwita Jacqueline iroko tandike kandi umuntu utahamu otandika kandi amakagagera ki gahama aha bwenshi ahabo kuba omushije akaba namunyo bujunanizo bwe buri clear tarimo byo kutamu emotions ubujunanizo bwanjye nobu kandi nabukora amakana gahama omukazi ubujunanizo bweye nobu kandi yabukora amakana gahama tarimo byo ku no hurota no shikirizo ubujunanizo konka wishemwe hati hati tugamba emotional intimacy ngo hato mukazi korazaho kaza kumaraga guruka yo aho waguruka yo kija iwe ranzya kunuya akitandama iwe ranzya kunuya ibyo hati tibyachikora iwe ranzya kunuya iwe hati no banza mbwe no ibambe no banza wakore byenshaki ujyo hatu papa ujyo hatu papa hati no kore byenshaki wabimanya no kore byempaya hati mbwenu emotional intimacy hati nobanza wa muringereka wa muherezo tugambo wa muhwiwiso wa mutera hanankane irubintu mbwena hati nukukwe being a husband in modern times kuko twagambire obunyakare umukazi bakaba mukuretera konka hatiya personal choice mwana nayerondera tokuza kumuretera wo rukwenda ngo nomuhereza nayanga noreba hatu na Revival TV ebyo bikaba bitariho but now we have global exposure social media kare kankore random sampling research general response korabe orya WhatsApp yerezo mkono WhatsApp tahansi korabe orya Facebook yerezo mkono nkanye yachenderamo korabe orya hari LinkedIn yerezo mkono LinkedIn jirebe mkono okay kora borya hari X ibara kweta Twitter yerezo mkono njijo numujireba otyo korabe oine blog spot ningashi WordPress yerezo mkono urya ha WordPress aho nasigaranye nka turababiri korabe oine website iwe nko muntu oine website yerezo mkono mbabo yerumu mkono njojo kora bori orya Instagram nkanye yerezo mkono Instagram debori mkono njojo wajireba kora bori hari TikTok nkanye yerezo mkono hata naba mwabarya nibebuze bitugambe hata nebiki nakugambira omuchi umurambo gwaye yagura kare wanyusiye muzugaze infakta kana gambira bishturunka yati nankegera himbara university ni talk nankai nisaide hati no kunosha twaturiyo muhori yambara university harimo conference umushomo guteka tekerwa abadaire munitabanyeta kugamba no nijo musheija mwene kuyabe nagamba yagamba yaguruka tigo shikora kokora hurenga umufire no gira ngo nkabire hatoje ngo ati sintano serenka haho mwene atumugira umurambo gwaye yagura
hatebyo bikaba bitaroho bwirobwo information koji ha muntu wabugana information koji yahi ahagomborera mu rukiko rwegomborera information koji shanga hakanisa konkate ne kushanga mu kitanda ekurumbe rumba mutabana wawe rumba maharawe ushango rya WhatsApp mu mukazi wawe na wari umushonda WhatsApp mutabana wawe rya hasumwa muharawa wawe rya tabu rero mutabana wawe muto ariyo nasindika emotoka na za remote irene wena nasanka ikigizireki hati ejeje niyo environment iturumu eyindu kwenda ngutumanyo kutwakubasa kubera mu abasheija abahami abarukwebembera amakageitu kandi n'abakazi bitu bakashemero garuko mugambiro kushitami hiyo tuwe bari kwijeri izuba aho kwato gusa ku rugaha kagenda kiri kimwe kuko wisha mwenu nibizubuki ebyo rukureba ngo abashija nababugana umbushwere kandi hamwe no mukurebera abana babo ekizubu cyo kubanza necyempuruzana kandi hati kinaza kuboreka chikarugo mu research bagamba the top 10 marriage problems of the world in the order of frequency, high frequency to low frequency. Ekizubu cyo kubanza kikatire cyo kugira ngo empuruzana ombushwere kwero kujabira ebintu bitabuka. Ecya kabiri bakaceta loss of shared goals and interests. Ngo ushanga mukatandika amaisho mugatire aha direction emwe hinemwe abentu mwenda gukora hamwe hinemwe abentu mukundo mushija nakikunda no mukazi nakikunda shared interests nkonko bwire bukije n'ubugenda hatu buri umwatandika kutorowe yo mushija toroku omukazi toroku namba yakashatu bagamba sexual incompatibility namba ko kagambo nkahura naye buza ati incompatibility hati incompatibility ukundu kucetegereza ni nkoko kushanga nkigicupa nogereba nanogo muzindaro hati ogo muzindaro tinkagutasiyo mukacupo tibiri compatible ahabwa sizes zabyo mwene kunarebere ekigambo sexual incompatibility najya ntatse cyo kiri kitiki cya sexual incompatibility n'iki shinu kushanga ugusha teenage ibasanga ine bya teenage haso kuba kutasiya mukari akaba kacece ne cyango shi nyo ekizambo cyo kikansho biri incompatibility konkananya nakitwara yonti najya nti no kushoberwa mbiye kitanda no butajwarana ona sho butajwarana kawaza kutugwisiza kagwe enshonge yakana marito infidelity ubu no bushambana mbweno ubushambane cheating ngo bute okutaba mwesigwa yakatano yaba excitement and fun gone from a relationship ngo kushanga hatumwakizana kahuna tumwakirigitana hatu mbwenu okushemerwa mu bushore bwanyu kukagira ki kukacendera mu hato buzubu kandi aho no rukushanga ba dangerous substitutes bataha mutabarebere dangerous substitutes no mubamanye omukazo wawe wabo tamuservice ngire kurunji na habasa kwija dangerous substitute ataho mwawe ego enshonga yambukaga yabeye sente okurwana habye sente hino bunagambe ibintu somewhere umuntu yatumuko nahigura tkonka shi ahabwa kinamba 6 bataraje kuzire number 1 uwo mukureba kwe ebizube byinje nebirugankaye nebiruga hasente namba ya mushanju yaba conflicts over children obutabamko no kurwana habwa abana omukasa tinyo mwana wanje natekwa kuzamere hiro omushija ati bitu wabache katumutware kabateri ne whatever memorium abya katorize nkai omakaza tinga hatinyo banywana banje bona nabatwara abana babo mere hiro timuzagumana inkwato muhana ninzama nyankahe omushija ati bitu kanenya ndiyo nshashora fees omakaza ati nojya nyotinga basa contributing hati barwana fights over children lero number 8 ebitokoza bwonko amarwa bita makashi byagacengeza second last women's rights issues enshonga zo kurwana ubugabe bw'abakazi nguziteri namaka minji munonga nazo zikijamo mu top 10 kurwana ubugabe bw'abakazi so jambishi abwacinturwana abwacitaganira kuba kurwana yere ya muheru barita mabakwe ngo nabakwe nabategana so bushweri n'abanyabuzari mbwenu generally in fact abanyabuzari mwene byo nebizo mbwenu muri ebyo bizubu itwe hatu tukaba tuta
biba babakazi bitu abarunje umunonga umubwire nko nico naza kubagambira hati so mwene tukore how can we be better husbands umunshonga nkezi how can we be better husbands mwene cyo kubanza tutandikire ahampuruzana turebeke ngo twagira empuruzana nunji n'abakazi bitu communication empuruzana erimwe bintu bishatu ninchiraga kuhereza embazo ahanshongegiye empuruzana tujemaraho nkeshanki ibiri konkati naza kujigambaho umudakiki ibiri zonka empuruzana erimwe kintu cyo kuhurikiriza shinga cyo kuhurikiza listening erimwe kintu cyo kugamba okay talking or speaking ejo nempuruzana konka harimo n'ikintu icyo gukora icyo bikorwa hariho ubwo utakwitinga kugamba ngo ebe wakora umukazi wawe watunga ubutumwa hariho bunagenda nabaninda barakatuma sport center umuntu Kampala eduka ibagurizamo byabe mipira naki nayemera nagireba natahamo natahiremo kunashiremo ndi ninza kubagambe cyo nakoze umudashiga nkitane sasa kuje nza kubagambe cyo nakoze so communication n'ikintu cyukuri umunonga empuruzana tube naho twatandikira umanye okugamba no gamba ki no kigamba ryari kandi bibyona nkabito muri yakataba kakempuruzana nonjo mu bushwe ati cyo kureberaho hariho ibizubu ebyempuruzana no mu maka aho biruga icyo kureberaho okugamba ibintu bishire kongoka bigamba mu muringo mubi nikireta empuruzana yazabira okunama silent treatment umuntu uyanga kugamba ugumo hunami nikireta obuzo ekyakashatu okugamba ibigambo bibi shabantu bine bigambo no horo mukazi yabuzi bati mwini wuri mushije ki nempare kusha onuna wamugaraka mwati mbwenu neiwe no yeto mukazi mihi eshinkatomera urabayo no baganira yechakana okugamba chumwe okakore kindi no gambe eki konkebe wakora tibyashana nebe wagamba nico kurebera hariho number 1 na number 3 in fact number 2 na number 3 speaking versus doing no gamba ki konkakora kwezo kora ki mweno nkajanto wegendesereze ebintu mukaga ebyo butahurikiza cyo kureberaho ebiteka teko byawe kutwarwa rero okahurura konkwa utahurikize haza nkatamu umushayija wagwerirwa kabo hatagenda kari umugambi nkaye yarwo musemena nkeje kuyahiko mukayatana kagambira umukazwe okubyagenzire umukazi yahurikiriza hata mwene twagira tuti atanagamba nabo hata abantu bayereze mukona ati ahurikirize kuyahereze yahiko mwanya umukazi ibyo kurikiriza byagende bitekerezo byazankaye byaza handi konko musiza kiriyo nagira ki nagamba konkato mushija mureba mvuga umukazi ko nashanga utachi impurikirize hatkaranka robot atreka mutege hataza kuna baningamba hato umuntu umwe yaguruka ntebe yayetera hansi yafa umukazi ati kane kirungi atebyo nico nahise ebiteka teko bya okutwarwa rero okahurura konko tahurikirize wakireba rero obutahurikiriza no bwegendesereza okore ko mukundo wawe ngo ariyo nakusisura obwire kugamba niwe okuhurikiriza konka ahamisho hona homere nkoruku obutaranzya muntu ahamisho yaba nagamba niwe okutero mu kanwa interrupting nebindi so tutandikira hanshonga ya communication aha bobwire tindajigumize mu point najimara wabo tegero kora huruzane kurunje no mukazi wawe ebirebe bituruma hati nibiza kushobera kandi hato mwe no kirebo cyo tikakanje baseshe myaka 12 myaka 23 katukaturiyo mbushwere iwezaho noza kuba ine myaka yawe nshanzu nena noza kurokora abone obwiro kandi no reba nabana utora batiyeho mutima tora bafireho abana bagumana nyina yagire inkoragana nunje nabo inkwatanasa nabo hata hamyaka nshanzu yawe no meche barukora shi hata no burya ho mukwezoko ngo mutabana wawe oriyo hata rukora Kampala yatwara nyina naza kubana ho kumare myezi 2
hati ngo mukazi agire Kampala kutayiro mutabani osigara umukano tubuzi twa utubiri no yereye babije muri yoti acyarugari yagaruka hati umuhara wawe amweta muhara wawe hati we nakorera Kenya mami jo tushikeho tubari kukweta ahabo kuba toyine nkoragana nabo turagize urubuzare nabo iyo kagoma no jo tukanusha ngo ibintu birije kanusha ngo nyine nshonga obwire bukabutakakire wakireba so ako katabo nangwene kariya ninyenda kubeshengereza ngo mukatware ninza kata hari 50% mukabasi. So your marriage is not a wild plant, it needs effort. Obushore bwawe noteka kutamamani tuburinke nko mutugumu yihamba ngo nuba kubota gushirira mizi nuguza kukura nga obushore bwe no guma no shira mizi watukorire premarital counseling hineti yatugambire akandebo misho kariyo mushija wo mukiga tukuza kushwerwa yajya tumwana wanje amaka no kutuga mwana wanje amaka no kutuga hasa no mechi yabe namanyisa ngo mukazi hati irizoba no muretera yakantu ngwe nushanko wamutugira ashemererwa nawe nyinshi akarajya atagira kanka kuyakukorerayo ohura washemererwa ni wahanda hacyo ni watoreta yunka katambaro tunavuga nakatambaro aya areka abonera nkaka kuretere ngwe akutugira mutugira amakano musagabasa amakano kugira ki kandi aho nco naza kubagambira ureke barakweta 5 love languages buri muntu ayine ururimi rwe rwa rukundo oyu no rurimi rwa rukundo ekiri kumanyisa okwo rukurano yetenga ngo omuntu akoreke rukundo muringo gwo rukunda hata no mukazona wayi no muringo gwe kamba hereze cyo kureberaho hariho abarukwetenga ebigambo birungi obugambo burungi kugambira umukazi wawe bugambo burungi hati nakwe no kutugamanya watandika hataho hati umukazi wawe no mugambira nkabigambo ki hagiro wangambira ebigambo birungi bitukubasa kugambira abakazi ninkabi I love you obonire basi warebeka je oronko bochi kawa wamuhura hati kahikamo mwonyo semena yahikamo mwonyo hati kamba hebyo kurebera nkabihandika page ya 20 hati no hurra omuntu yagambira mugenzi ngo uriyo mushema buzima muri iki kigambo ati ninko kukureba no kwate sente ukazita account yo mu banka ningo bundo ukagenda ukazigira ki ukazihayo hate bigambo bibi ni babiri nkebiri kwihaye sente omutima gumukundo wawe emotional bank ebigambo birungi ni babiri nkebikora deposit okutamwe mpiha ngo uriyo mushema buzima ondije totanta hakawuji nagambira omuntu gambira omukazi we ondije ati genda kuri ya Gasia nakigambira omukazi ondije ngo rebe embweji hati simwe niwe yuka batu kushwerembwa iyo mushije ngo Reveranda yanyita ngo rero no burye nshongore wamurra ondije huro yagambira omukazi ngo twara kuri yo bushazi mbwenu niwe no yeto mukazi bitiwe tobanka mukananka ndebe samara yeji heyeshe stane ayo nagambira omukazi ureba obuziri konka tukubasa kubona yo bugambo burungi obukubasa kugariza makarro ombushwere bwitu echo kureberaho mucyara ninkunda iwe kanage muhunami ayo buzati cyo gucyarugirira nkaye nanda konyo umukazi wanje uboneye hazamanya nonye simsa mazima mucyaro onuzire nambwe nyekere cyo nkozire webare kamwatina kaka amaisho kamwatina taronshonga nichecho nareba abantu bande babate naja nguhine nso binakora nibararoma ovoro oronda kasyo shari rwagati ojo tebyo kuriya byawe byabonera ojo tunorebe kaje munonga nebindi nkebyo words of affirmation abo kwa nabagamba ngo tucyakiri ikirije cya roles ati in relationship ebigambo byo birungi nibihwera munonga
konka no shanga abashija binji nibirukanga kugambira bakazuba bibigambo byakarebure bibi munonga hati nyendo yebuze niki eco rukunda ha mukazi wawe hati wo chandike wo kijuke wahiko mukocu mugambire ninga nangwa na hati twarugo museshoneji twaja ngo twashora twagira iwo kwataka sumu kawe umusini kiraka message mugiruto mucyara otukonka mbwe na hati nahura nahika ninkuferwa utubanye ngareka kureba ryari yo hunami wahura kiyaga mu bishemwa ngo mukazi we yaho namanyangwe sumogo baje mwiba ay aza hino bacikora amanyo museme na nkeji wajyanga buri mwasi ni kiro mukazi we aka message ajata I love you ninkukunda era muherwe dakika 3 tugareke turebe message zija ngo mwe yagira ngo hata no yenda ki ngo yamugarikiremo yamze ngo I love you ngo hata no yenda ki niyo yabe response ondijo ngo yamusinje aka message ngo I love you ngo re yamugarika mungu kandi motoka wagarika wajitomeza ninja mwe na kamwe gamsa ngo I love you yamura kutomeza motoka burijo ondijo kuyasinje ngo I love you bamugarika mungu eje message ne yanje hey, words of what? Affirmation. So obimanye kandi ogendo bimugambire turahamwa bishemwe otyo echa kabiri neki turukweta acts of service ebikorwa byo kuhereza umukazi wawe kushanga ryaho hine byanakora ukamuhweraho turyacha relationship nubwo ni hato bushwere bwe birebe nenkoragana yawe no mukazi wawe tokuzagumana umugambira iwe oshemeye kuteka iwe konka ko kumukunda kurunji nibyo kuteka naza kubiteka shemerirwe tokwetenga kumugambira bishi ekefu birenyene ekagiraki tayanjura abana be mwene washanje azi umukazi wo kuname ninye ndiyo mushize hano ayibambe no wahika habi mwenyene katutukana ariyo buhore mu ikishubiri acts of service reka hata mbagwisiza kagwe no busha nubu amba gwisiza kagwe hati iwe nogera ngo one of these days kugambira umukazi wawe uti ngo mukasheshe muyimuka utaza mucara guma mu kitando humureho kana shango nyumazi uruhire munonga guma mu kitanda humuraho nkendi jo shahemwe akebuza ukwata umuhanda ukazo mu kiyungu ukaje tukataka cyayi ukakaboneza mazima nyinda kugambira ibintu byawe tubikuragarika ngo kwa wateka cyayi nakugamanuza ngo muri umushayije kandi uyu mushayije nyishije nyewe ni inteka nyewe wanje ni inteka kandi timkwamya ngo nindebeka kubya kujya ngo ni inteka wanje wamura ngo togumuza mora teka ate cyo ncurugira hankoragana yawe no wawe nyewe wanje namanyangu ni entare namanyangu ni entare niyo mushayije nyishije so kumvugira ntanata aho mu kiyungu ahura yashemererwa ahura yatangara rero nanyaho shanga nabana bisabe hinguruza rero shanga bashemerirwe tuteka once in a while I do it wachireba rero wamara orete akacayi ukamushangiza mu kitanda oreta kamezo kataraho kitanda utaza mucyara akacayi kaka hati uko kucura nkecho hura wana nko kuturuka utugu mushize anja ngo nkoreki reka nkugambire we are talking about being a husband in modern times ukora kuza kubasaba akazi bebireri ahabo kubebya ariyo nabireba WhatsApp nasiba nabireba TikTok nababikorera abandi hallo nasiba nabireba TV bamutwara na yeruga yeso mwawuri okay wahurre cyo wishe muyagamba tumwacura tinda cyabagambire katugumize mwaho kwa mwana umuyomba mwene yagira ngo no basa kuteka ngo tekeje kurunja umukize ngo wagire ngo gume no teka ngo ni rukuteka je ati obobona nubwo batuyonze tina kusha turiyonze tina kusha niona anyo wanje kahinde bintu kumukiza kuteka gugo namazuma nambwe ninye namwe giso kugoya karo karunje mwakireba ninye namwe giso kugoya karo karunje ukanyowe ni ngoya no tangara so ninye namwe giso kugoya karo karunje konka katarangize ngume ninkagoye nungwe nkamwegesa ngo akagire ki yes kare aya basi
So age point ya acts of service niyo kugira ngo urukundo tukigambo bugambo nebikorwa toguma rujya nikukunda konke bikorwa byawe nareba to kumuhwera nuwari kusiba nakirezana nebigerekana by'amizi nuwari kusiba nayirukanga naza kutange mbuzi manyangwengwe nanka ya ente ya umuguhagwana nanka ya cumu umunaga nuwari kwirukanga abo kubiwoshitami orindiriza akuretere cyayi mazimanga ahejo neta barukundo acts of service kandi hati iwochugumaho wajirotyo azanko musemena hati ushanga bakutana nuwari yo nagamba hatatana kutera stories ye bakutana uko ari kutekera umukazuwe hati wahura yakwanga ahura stories zanje hayebuza twunkanye umushijo wanje mbwe no shinkatomera nambwe ni hino wakigambere bakaba yo mukweherera kw'abakazi yaje iwe nangwa habasa nyo umushijo wanje nyowe nkakora rosi akakoresa akagambo rosi mwakakora rosi. Haleluya. No mangu tukiryo mu njiri bitu manyeje nenjiri turiyo tukizamaka. So the best way to show it is by helping out. Omuringo kucariyo burunji ogoro kubasa kore ko mukazi wawe rukundo no kurabiro mu kumuyambo mbyaro gukora haza nango bwiro bwinji to kwetenga gukora bihangu nyo kundu kureba no kushanga yabari yahariyo nayo zyanke bijwaro akiza kukiriza nkebafu naza kubitwara hariya kubyana kamuguha aho tugere kukaje umukiririza ukaje umukiza ukagumiza mu kagenda tucinkotwe just helping okuyamba acts of service. Kandi ecyakashatu nekebirabo mbwene hati naza kubagambira kunatahiro muri katumwa sports center nkakora ki tanabaraganisa mbwene ntiyo ntaho mu katumwa sports center nabaguze bintu yabemizabo ngira nti ndeba hariya umupira ndeba hariya ebijwaro emijozi kungira nti umushonda ndeba harimo ibikopo ibikopo bari kuhangura ngwe gitimu niyo yahangura ekikopo niyo yasingura ekikopo trophy nababuza ntecho necyazinga bangambira tumuchimpereze bakimpa nashashura nakito munshaho nata unakiro mukani ya ekikopo bibya bumupira nachikwata nacho mutomo misho nti naho na yati yakireba ati yande bamisho atati seche nenje ndatsikani wasingura umutima gwanje tanakuretera ekikopo cyawe iwe mwena kaguruka akatwa yatereke ko yasheka uyamaze gusheka ati ya Yesu munasheka akiterekesha n'ekikopo era atanaka kutaha Facebook ne umutima ndako kashenshera ako kagera ki ndako katamu oguno murundi emyaka kamusanze nyuma kari gizo bari yamazarwage birthday najenda naza nasarodo nagambira baba ku designing ebintu nti designing ngera certificate najeta certificate of reassurance certificate yo garaka kugaraza mamani rero nahandika aharye rizoba ebirabiri namushanje byo kwa mushanje no wangambira abiri namushanje yanda munzo we namya tokumbona cumwe mu nshonga ni birthday yo mukazi wanje torukumbona tinkijo wawa izoberiyo nimbona no mukazi wanje nti mbwene aharye rizoba ebirabiri namushanje kwezi kwa mushanje iwe charite bakutana ninkuhamisiriza ningaraka nikugariza mamani ngo niwe mukazi wanje buzima bundi kukunda kandi ahizoba ryawe ryamazarwa nimpura ninsima ruhanga ngo kazarwa signed Samwili Baro certificate naje leta naje mukwasa no manyangu na hate cyane kiro munzu omunaka no mu sitting room tarako basa kugiye ho nyoni nkimanyi Gifts mbwenu ekibuzo nikigira ngu oheruka ryari okwerezo mukazi wawe akarabo nyoka nkita karabo aho kwato umutwe gwanje ndiyo nimbiha muzarwe kwaso nyine sente akatambara kashirinje 200 kashirinje 10 okakiho mu supermarket hariya ahari Makanasing street oba main street ukagenda ukakato munshaho wahiko mukoto wasibuta mujara tindije
utaza naraba hari akaduka naribuka atambara kakabonera kunareba ukabonire nakutekerezaho nakakuretera yunamira utaho mucenge unami nuza kuri yakura tumucenge oheruka yari kwereza umukazi wawe kirabo bitshi campus omu kubana mu celebrating a St Peters mu celebrating a St Peters mu kuzizo bero ya Petero aha kumu kubana mu kuzizo bari ya Petereryo numucaraga kwereza abakazi banyeberabo abatakuchukora nani mbashaba ngumucongera program ya Petero abatakuchukora mucongere ha program ya Petero abakazi mwabeta aha heri izoba mwamara kore bindi byona muhereza neneberabo nakantu karunje munonga omumakanisa gamwe ekinshangireyo nsangire ngo ryo ndizoba ryonka omumwaka ubwo abakazi bakutunga karabo rowishe mwe nazo nembabazi aho kurya bushogera ki ngo urya kanyonyi kunka warye nkoko nacho tukuba beta oni urya guma urya kanyonyi echo nachurugaho mbwene cyakana neki turukweta quality time okujira omwanya murunju no mukundwa wawe abashaija turubize tukarwara endwara nabajeta TB too busy tukarwara endwara nabajeta TB too busy beno beitu omukurebo kwawe omukazi wawe kurgo waba kaijo wawe nogera ngo akabaye nebijwaro byo kujwara ninga akajwire bushayijo aho kuronde kijwaro akaba byine okay kanshi aho kubyama akayi naho kubyama ninga akayi na ayijuro wawe kuronde kitanda katine ho kubyama nachaka bachi kandi sebyo kurya akayi surwenjara yajan kashwerwe akakirenjara mwene shakaretwa ki uwa wakaretwa ki kayabira byine byona akaretwa ki okumunozya ay babe abashaija banengwisakagwe yako nozya muhara wabandi aza nawe yayi notukoryo nakunozya nozaniwe mwenu akaretwa companionship akaretwa kubaniwe akaretwa kushwerwa nyamwe nyonkuncho kundira abanyankwere bakigana bacetu kushwera no kushwerwa umubagana nabacetu kufumba hazo kufumba nikimanyiso kuteka mbwenu mubaganda obushwere ninko obufumbo okuteka bajangu yaza kuteka ngo yaza kugira ki yaza kuteka yo kufumba obufumbo nikimanyisa marriage konkitwe kuntu jangu nobuki ngo mushira riyo naza kugira ki omuharanje naza kugira ki ciao itwitura outright hata mbwena kija obatubize toine bwirebwe ndina hata shwerwa hata guma hutamushwiri hata zomo kufumba amanya go kushwerwa oburo bwirebwe burizo rubizi ekintu cya quality time nekintu cyukuru bunonga mbone umugera kire mube hamwe hatu norebo mu byo mupira nko mupira gwebije harimo kituru kweta half time mwatero mpira dakika 5 hati ngo tukatugireho half time idakika 15 zawayo mugaruka muterezi 5 wazo mu mashomero hari hecumuro ngo hatiya na half time manya hatiya no holiday omu volleyball ndio mutezo wa volleyball nyo mukureba twinemu ituru kweta time out mutera kireba ibintu byana umpire time out toke cyumumaze mushohore ukaci yero mushohora yero muganira umuzano gutugutoze ikanusha ngo baza kutusinga muganira kare mugaruka muiza ye mubatera aho kamwagira ka time out wakireba nangwa no mirumo bine za day off hariho za leave mbwenu shi iwo mbushwero bwawe iwe kotine mutayima utu mbushwero bwawe kotagira leave kotagira day off kotine half time hata ubushwero bwawe no buza kubaho buta wajireba pointi mugiro bwire mube hamwe spending time together hati ninke gari urujegero rwo wabota this is a miracle na nataka mangunchi no bwire bwinji
mazima tinkubiha iki cyantangaza mukama simu abo kuba tucine byinji byo kugambana nyine hati egari ekizegere egari jo wotagumena otonyeza ekizegere nkigera ki nikichweka haza no manya cyaba kitaka chwekire noza kuburya akagari uriyo nojuvuga uriyo akashumo konku ugumino utabure kureta kusimbura kanuru nka akashumo ningore nka haterire abo kwa mbwene katire nubiya kubita kachwekire ekatire tugubere nutamuka oyiro hato mbushwere ka oyiro no kuganira no kushitama hamwe mukaganira eso mukagitahara baju ero mukaganira rero mwamuri y'abakozi abakora imirimo yankahi oriyo ma office orwo kubanza no kira no yirukango garukanyecyo orwa kabiro kira no yirukango garukanyecyo orwa katano hato rwa mukaga korota rukora no yiruka nonse ekitanda no ruga mucyakiju kuma mu kitanda nabo mukashishe mbanze muganire zikesha hemwe zada zike nibiri muganire haza muganire nango mwamara no muganira mwaganira mutyo numuheza muganira rero muganire abazabishatu mureke kwiruka hati shino muze hataka ekizegero aho bawatonyeza oba wagera ki oba watonyeza mu kizegero kitachweka mwabona nakire uti mu kwate cha cassette chawo bane cyo inemu bana cassette ubana laptop ubana sumo ino muzindaro gwa bluetooth ubone kizindaro cyakinde kitu cyakare ubana muzindaro tuguruho no byakuberye sumo kusha ubana ki radio rero hatoteho ka music omweto tijoshitama rero zo mu meisho osimbura amazina tumucara wandeba tumucara wandeba osimbura amazina niwamwe utananye kanshita mutati niwe waza kwijana ibunzirire muture rero mureka yije rero niwe oba yazana toba yazana rero mwamara omwete mwije hamwe rero muzine mututuke mucurire hataho nobori notonyeza omusikazi wage mutero mu ngaro deba mwana we nazinura mukazi we hiwe halo hato no mukazi twakare ni oboshitami hato no manyana mu rugaho mushemerirwe umutima ohuragwa gwayujurwaho ohuraka rukundo kayiyongera hazamu akatagasi turiyo ntugamba ahabushwere obwebirebi okuru kububasa hochurire nuboro kwenda okay nkare wahoroshi yangambira konka totwaye kabe myaka yiraho batari ababagora baba nkare kambanze nduge haho mbwenu muntu basa kuzama hang out together mutambatamburemu mugire ibintu mwakora hamwe muhurukirezane mwana muganira mureba na hamesho umumesho mureke kugira audio marriages mugire audio visual marriages ibyo kureba ko nawe akareba ko rero mukagumana umugambo gamba mpurire anga murebane muganire no murebana obushwere muzane hamwe mizano ugumoro nawe hamwe aho muganire by'amagezi nangwa na recreation activities nazo muzizemo mumanyimwe zanyu niziha nambo ni nyoka nkugambire nyo no mucara wanje nyo no mukazo wanje kishemeza kishamaza ito kanturi yombi yo kunanko okuzaha tumanya kuzaha nawe namanya kuzaha swimming so obwiro bwinje almost nkumurundo gumwe buri week ntugenda tuza kuzaha kashika nagambire shana nantari nkokunija kunuya ryaryizo baryitu yo kuzankija kunuya nabwe nagarika yo nanyakira iyo tugenda tuza kuzanko ari kunyakira igizoba neriro ko tugenda taha muri ronza hansi ya mezi nchiguruka yo ampaka semairo na watahe nanye murinda cyo atugaka tushangana ya hanso meizoko kaka tuyinamuka tugenda mu deep end abantu nabo batari yo binjo mu deep end ne baba ryo musharo nozani wokombe kama katinko kombe kakayungu nokoreze bintebe hamere nokutuga nze nkugambye kandi yaba inebiro byeye ebyo mutano nka birthday nyaburawe rebeka ngo wagire cyo wakoraho
Nobu wakumukwata umukono ta birthday yawe jatambura mukatambura ka evening walk mukatambura mukakabuduka ukagura nka donut ya shiringi 5 ukajukumukwasa ko munga katugarike no rya donut yawe tumanyirizo barya nizo baronye waka hari yoreba nkakasunu no arbazo uruguto kacha mukwasa kasunu n'umugumiza mu mutambura. I want to tell you she will feel special. Akugambira take a walk together nebindi echa katano kandi echa hamuheru ahanshongeze zo bushwere necha physical touch no manya ngwitwa abasheija ekitwita namisho gitu abasheija namisho kandi abakazi bakakimanya hate cyo bari kutukora bakatunamira majware bikubahi ko mu nanka no umugongo kusha rero cyajati yarabaho ureba umushije yagira atati abasije namisho icyo kurebera abakazi n'abajware n'imiringo mibi aho ko bakamanya ngo umushije namishoge noba wamukwata nangwe ni hino musija kana tambura no mukazu hati yaye ugayaza kujira mukazu nije narabo akakwiso mukazu watamukono gwa mushoni batambatambura harabeki kiti cyona cyonje cyati nchipapaza nchizachitiremo hebebero birya heri hati yakire akwiso mukazu ye yakire hati cyaraho yakikora sabisha kwiso mukaza kuyahikiro hati yabona kwijwa ngwaro no mukazu hati yamanye ngo mukazu nateko kuba yamukwasire yakimanye yajya ngo oyo takusinga ugweta rukusinga arikwihaya mutwe ahwa kana mangu maybe oruhirura cye kumurya iyo gomboye nakabita mushapu nesita karebekaga amukwisa kuyaje hato no makuba omukwise wachira hotia omanya ngo mukazi nateka kuba yo nakoreba hati ogutarukusinga ogutakucera ati yarukurugayo so hata basiza namisho konka abakazi no kuturuku bakwataho hamwe n'ebigambo bitukubagambira itwe namisho nakahoho abasiza akahoho umukaza naitera ka perfume yakorabaho ojo to yenda kwihinduka garaka kureba wakorabaho noha konka abakazi bo n'ebigambo bikubataho mu matu hamwe n'ekikubakwataho aha mubiri ngwenu ushimiye kwega kukwata kwato umukazi wawe wachura cyukureberaho umwana umutambura umukwato mu ngaro mugende mu mukwatine ngaro ninga shokobera nambwe ninyoburu kutaho mu njunti nimpobero mukazi wanje that's the welcome tinku muza tuwasibota nyemerira abusere na waryo busere nabusha cyukubaska tinku basa no kumukwato mu ngaro ngo wasibota cyukubaska nata hanto mu nzarumu yiza na ntoberana kandi namara kumugwa mu munda tinku mugwa mu aha side aha degree yankaga asyo no kwata face to face kurunji rero namara kumuhobera tinkora kukiriza ninguma mu kwise tuwasibaje tu yarenga kurunje mu kwise habasa minimum second zinki 15 minimum. I am telling you the truth. Iwaho no manya akantu karuko waho owishe mwe yabuza ngobwe abana nababarankaye reka nkugambire ahadakika ejo ahari cyo kobera nabana nabababaruho ibyo nibyo wanje nabababaruho. I must also demonstrate to them that I love their mother. Yuwahura najante ni munyogera bakundeba ninga ntera kapira bari kutureba nagambo kobera kusha obuna bamunyigize itwitwe byo tukabijuna byo kugira ngo wanyiga ngo tukobera mutayi wawe biti tebe kabayo go witu I will be angry and still hug her then tushitame tubiganireho. Yes nakugambira ninga shum okumutera hoti ya mugongo nanga wanda no nengaro tokutera mugongo kusha no shumutera na hono tera tokutera ha mugongo kusha nakakisi nakunuka muhereza kampa myengu okizuka kunanka kubrashinga kugira ngo wamutera kakisi abe comfortable still kandi nangwa physical touch rero muneke cyo mu kishenje
akapira ko mu kishenje murebe kiguna ku mwaka zana nambwe no maybe yo ugundu murundi tuba twatunjiro bwire tugere session ya kapira akakusha tugere session yeshahe mune chweka shahi ibiri turi kugamba akapira kako mu kishenje ko bakatira abishe mwe turiyo mu cathedral kandi turiyo tugambe byenjiri kambi izusiye haleluya physical touch umukwato munda mwana mutamburo umukwato mu nyugunyu mu manyanya ningashi umukwato utahamabega mushitamye mu kanisa umukwato utamabega mushitamye ngo umukwato mu ngaro mushitame hamwe wamuretwe nyima mugiro tiyo umunanka no umumabego umuheka ka massage mu rubbing hoti esekenzi kwimo gumize muno ugenda ka feeling ako nakarunji nambwe no wanje hino kumuhika ho muretwe nyima ntiyo mukwata nkaha nyenjira nti mpi mata mukace ngira nti kenjera no huraja wachireba na wando mukwato no mwishoche tkoine chishoche kirunji chukwatu churabye mengaro tkoine chishoche kirunji basi churabye mengaro nebindi mukama simwe so oyombe kama kaga ugagume mbwenu omudakika nkamushanje uzongeza asigarayo kanga mbacha fathers reba obedi iterisho we na Fred muhumure naza kugezaho maririze abo kwe echamaka cyo natwaraho bwire abo kwa cyo kasita cyaterera ecabana nikiza kubasika easily so cyo nyenda just kucinankaho mentioning a few things ecabana kandi eco nchandikira akatabo kona muramba nako nakareta na leta copies manka 10 courageous dads tata wemanzi Tata Wemans, the 7 proven strategies for raising resilient children today. Kani nizana kukata 50% nijana chisazire mechoro hangachi impwe wire. So kanime bintu bingi. Echo kubanza, echo kurebera. Affirm your children in public. Abana bawe tandika kubagambira bigambo birungi omurwatu abantu bona bahurire. Joto mwana wanje go muri kureba ayino bwenge bwingi. Umwana we yahurire kigambe echo. Nahurira yagarikwa mamani. Affirm. Kandi nijana muhara wanje ngugwa shitamya muharanje yimuka omuco wanje go mukureba mu cyumurunje munonga we kitinisa kandi nakunda ruhanga ukumugamba ibigambo birunje mu bantu omwana wawe nahura yagarikwa mamani then compassion okubagerere sasi abana bo bagerere sasi wari bo mwana wawe aine arimbagirirwa hamesho mweto mutaharubaju uganire nawe mbwenu yeto mbigerebye kuri waburuwe naha myaka ye nogera ngo iyo kabiro ryota mugirire sasi nko mwana kirare nubu yakuba mutabana wawe arye kirare yagarika mwacire umugirire sasi approachability nibabasa kushira ninga kuba kureba bareba Ben Laden bareba Joseph Kony umwana wawe yabaine ekiro kumutegana sa naija hariwe ninga tarukwisha nyone ndeba abana barukunyijeho abana batari banje abana barukunyijeho Vinji munonga Uncle Sam I want to talk with you about something Uncle Sam hino kintu kwenda kugambira Uncle Sam can you give me a minute mpayida chika Uncle Sam basinitira za message ya WhatsApp abasigaze impangare Uncle Sam hino kintu kwenda kugambira ningumane nyebuza bisaba muri kabine bishebo kabine banye nabo abacha batari kubigambira bishebo nabanye nabo approachability no shanga abana kuba kureba bareba oguto kugira ki tata kamurugeho ushanga ubisha kugambira ukazo mu kubacwere mishango hati bari kugaruka approachability provision obetata orukha abana bawe bari kwetenga kandi abantu bo kubakurura okuha provision bo batekereza sente kusha konka no mango mu kitabo mu nkatamwe bintu 30 ibyo rukwetenga kwereza abana bawe 30 biri kutanira page ya 3 The 30 good things every dad should give his children. Echo kubanza obwire quality and quantity time. Echa kabiri listening ear okubahurikiriza tukugamba no kuhurikiriza. Echa kashatu give them sound advice obahabure, that's giving. Echa kana discipline okubahwera bakagire micwe. Echa katano give them some freedom obahereze mu bugabe buke abana batabanka basibe umunju yawe
echa mukaga, give them necessary boundaries, ubahereze nsharo taza hato kurenga aha, echo nacho bachetenga formal education, ebyo bwengese, physical gifts, abantu bahebirabo abanje mbatwire 3 days ago, mpikiromuka umukazi wanje abiragira mu rukiko, kuna hikomuka n'abana banje twaganira, kuna heza n'ababuza babiri tati, what is it that you are craving this evening that you want me to buy for you? Niche cyurukura no yenda echo nakubasa kugurura kandi abangambira chaka hire nagabanye maka sente kanje 3 days ago nticyo muje tugende nabanza nasindika ka message nagambira umukazi wanje ntazabana nabatwaramo out aho ko cya communication n'ikikuru na wataka hikomuka yanagira ngo ndiyo muka akashanga enju tino jurumu kuna musinkira ka message abana nabakwata nanye nagira nabo out nabatwara nabagurire babene bagamba nango umwe kimwe cyabura najya nturi yacu rondo bundi twagaruka muka tushemerirwe iwe nambwe hati nkuko nagambe cyo stane mbwe ni hano hine hato wariyo nahwihwisa ugugwa inesenti ibi bya nakugambira to kabe basi ubwo hato manyengogwe ni stane o manyengogwe ni ki ni stane nyoni mbe manya nakugambira give them eye contact mbwe eye contact nayo nojuguza ntabana waba no gamba nabo barebo mu misho takaranzi harabazo give them warm hugs hato no etenga shiringi zinga hi okobera kana ka ukakakwata ukamugo mu kifuba tumwana wanje wasiba cyo kaguma nawe bambe give them a genuine smile akamwenyo abana babo bareka kureba mu police burizo mu police we na misho funyarire mufunyarire give them affirmation give them financial intelligence obeje sabye sente konka bitu waza kubibeje sotani otakubimanya eshimbwe nakugwisiza kagwi nebindi bintu 30 provider okay chindi nature protection protector protector okurinda abana ba hata cyo kureberaho omuka yawe okora boyine mu TV yerezo mukono omuka yawe boyine mu TV yerezo mukono TV yerezo mukono TV otyo binje munonga no manyango twabategende serize ezi TV nizo zirita abana bito mu makagito twategende serize no manyango omuzugu nitwe twamweretiro munju nibamwita TV twaba tarestede abana bitu baza kwerekera habwa TV abako no shanga no taho TV kuyo mukasheshe kusiyo mwabazyo hamwe na nyecuru abana nababiya amashamu kaga baba ya TV mucumara kubyama nabo bagaraka bi mukashamu nani wabyama bubagumeza muno bareba kandi shamu nana haruho abarobe yo bashwera na TV nibyo abana bayo bareba nore uko abana bafabwa TV yo muka nango yenu ogume nayo konkomanya ko uragikozese nyewe kambagambiro wanje nkajibika yo wanje twine TV mwatanga nyewe nkajitomuka box naje tahigura bugamba imyaka mwende nyuma 9 yazego twamare imyaka mwenda tine TV kandi obwe nyowe burwa mukaga nimbandi ya TV abandi nabandeba konko mwanje tari mu TV burwa mukaga esumu abana banje tibine sumu tinkujukuhereza naija kujegurura kwarukore sente zajegurira hata manyamwa nakugambira if we are going to save a generation we must make tough decisions konke byo nebyo wanje iwe byo obikorokoro kwenda okay nyewe bwo nobujuruzo bwo wanje kandi kwihaninya ha TV omuka yanje nkaheza hati nyo nijuzame bitabo twine shelf twine library omuka harimo ibitabo binjaho nazo mu bisenge byabo natamu shelves natamu ibitabo byabo by'imyaka yabo abana banje hata nabashomi nibashome bitabo nangwe hata bombi bari no bahandike kitabo cyabo cyo kubanza they are writing books yes umwana w'imyaka 15 yo musine ya kashatu ariyo nahandike kitabo cye hati in fact ariyo nahandike ibitabo bibiri at the same time ahabo kuba hatachine byo kumuhuzya tachine byo kumuhuzya mbe ninchigambira mu mwana wanje ogo uyizere na mvuga ngo umwana naza kwata sumu ya nyatse nande yachi ngo sigaye sumu rero shange umwana wariyo na ariyo musumu yawe atakushabire na rusa rero kumana umureba hunami hakuna kagwe discipline
And that is the next point. Echinka cheta redemptive discipline. Muno etenga nkumusheija okurebeka ngo abana bawe wabatamu emicwe. Haza ekina chetira redemptive. Nyonka ninja ngutureterwa wa side ya Bibuli tubegese bya Bibuli nibyo berabate muki emicwe. Turahamwa bishemwe. Mbwenu ndukumaririze echo echenanka ni echabana mujenene bigambo bishatu kuruga hati. Ekigambo mentor, ekigambo model, n'ekigambo minister. Bihandike. Ekigambo mentor, ekigambo model, n'ekigambo minister. Minister. Kukura ngo hona rebo minister. Ekigambo cyo kumazana kiha? Mentor, ekyakabiri, model, ekyakashatu, mujenene byo bigambo achikwatirina no kuba tata omubwire nkobo. Echo kumazana kiha? Ekyakabiri, ekyakashatu, be a mentor to your children. Otambure nabo magara gabo gejinsi barukwegeraho rukubahereza ubwenge. Modo obabere cyo kureberaho bakurebe bamanye ko baratwaze. Ekyakashatu minister obahereze, be a minister of their heart. Mbene byo ne binagamba twabita hamwe ebito agamba hamusheija oyo no mukazuwe nebito agamba hamusheija oyo nabana be twabita hamwe tukatandika kubikora nyenda kugambira no mubwire bwitu bwa nyensya twine myaka 9 ruhanga turinzire twine myaka 7 nengahi turyaba twino mukazi urukutukunda twine nabana abarakutekitinisa rero nitwe tube batata abino kushemererwa mukamasi. Ateze ngaro nozondo kukunda kweza gamba abantu bakakutera mu ngaro ntagizere ntumutera mu ngaro ngwene zo zashemera nchimanyisa ngo we appreciated exactly what he did. Amwako guhire nkataye wa venerable twetise akarunda nabana babasigazi 250 haza nababuze kibuze iki ntori kugira ngo daddy no modo we venerable nkankwine abana 250 abana nka 20 nibo bagizere ngo bishebone cyo kureberaho cyabo abo kubaha kaboneka makajuma hari aho takugirota aho takabona. So facilitator witu models na mentors na ministers echo nekintu kikuru ekitushemire kufaho munonga. Noma one of the principles of adult learners negerango they learn when they want. When nareba harika hoyo waza kwendera hari abana bakwicereza no buri umusayirenze ejo nchichoreka ngo haba mukura mbone twe nangu tushohoreho kake in form of an exercise tuteze with our Lord Bishop echana haria rero twargayo tuzomu session endisho tukoko kote tendereza yes